ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhalamende. Bantwana bakaNkulunkulu kusinda ekwehleleni. Benginenkonzo yami ibinzima kodwa ibilungile ngoba ibingathinti umuntu. Ilokho esikufundiwe le nkonzo esesifundile le ekade ifundwa iphelele ayidingi kwengezwa. Sekudingeka nje kuba sifakaze kancane la sifakaza khona. Njengoba ngiguqela angikwazi shembe okufunwa nguwe. Ngicela ukungakhulumi lutho ngithwele tu. Ngakhulumi lutho ngoba makhuluma mina ngizokhuluma lokho okuthandwa yini. Bese ngikhuluma futhi ngomuntu. Uyakwazi baba mkhulu, uyakwazi Bombela, uyakwazi langa lamalanga. Uyakwazi ngenkulu yasezulwini. Uyakwazi uNkulunkulu ophethe bonke uNkulunkulu nyazi lwezulu. Othe akuzokhulunywa namhlanje kule nkonzo yasemini. Ngibeneshwa ke 2013 ngawuqala kabi unyaka. Ngawuqala ngokuthi ngizokoseka kulabantu abangaka. Oshabe yakhe akalelo. Mangipha ngivela uShembe, mangiphila ngiphela uShembe. Akukho futhi ongangigudluza kuShembe. Cha. Ide nokufa futhi ake ngihlukanise noShembe. Ngoba ngisuka lapha ngiya kuShembe, ngiya lapho uShembe angithatha khona. Uyofika ngibeke futhi lapha ngithatha khona yena. Angifani kahle hle nabantu bala emhlabeni. Ikhona kona emhlabeni kodwa angifani kahle nabo. Wangidala nje uNkulunkulu ngehluka. Isiphukuphuku nje. Esithanda noma ubani. Futhi lo ngizondayo ngimthanda kakhulu kwedlula abantu. Ngoba ngisuke ngifuna asondele izintando yakhe, ngibone ukuthi izokwenzeka na. Kodwa baNkulunkulu ke lapho sisenkonzweni yeSabatha lomhla ka5. Lo mephambi kwenu uthunyiwe. Ngelekelela lo mbhobho lo enguphethe, mina ngelekelela wona. Kodwa ngizokukhuluma la uShembe kuphela okwaziyo. Akukho ngisho iphepha laphambi kwami elisho ukuthi nakho ekulandelayo ngizokhuluma nalokho la qhaliko. Akhona incwadi ukuthi ngizoyifunda. Incwadi ifundela abantu abangakholwa, ngizofundela abantu la ngoba nakwenkonzo emhlophe ngizokubana ngizofundela incwadi. Ngoba mangihlala phansi la uShembe nimasinonke kangcono ngaphezulu kwami. Mhlawumbe ngidinga amazi nje mina ngiphele endleleni ngokwazi uShembe. Ngifundele umntwana lo ngabe ngigawa ngayo. Akhona amakhosi afanele kumfundela incwadi. Mina ngizokhuluma lokho uShembe athi ngikukhulume. Hey, mawuhleze endleleni, hayi khohlwa. Samola kasilutho. Kodwa uzokhuluma lokho uShembe athi akukhulume. Noma kuyababa, noma kumnandi, uShembe uzokukhuluma. Ngiyandabukela benilalela inkonzo emnandi ekseni lapho bekusho khona amen, haleluya. Uyingcwele Nkosi yamakhosi ngoba bekukhulunywa kahle. Vele bekumnandi. No akumnandi manje. Cha manje akumnandi. Ungayimisela kwamnandi. Cela ungene enkonzweni. Ngaphambi kokuthi ngene enkonzweni, la sisenkonzweni la, umthetho waleli bandla uthi wonke umuntu wesilisa mayingaphakathi la enkonzweni noma ephakathi egcekela lo muzi, kufanele abafasikeni abogcina phezulu entanyeni, abafasi abantu manje ngaphambi kokuthi ngene enkonzweni. Ayifasi ikelo phezulu ukuze sibe senkonzweni sonke siphelele. Akushongo mina, Shembe washo njalo. Singena evesini, lela delifundwa phela kawulizwanga ngoba selapha ngumculo. Verse 11. Kade sifunda khona, verse 11. Khumbula ukuthi namuhla wena kushiwo komnye umuntu wenze isivumelwano noShembe uNkulunkulu wakho sokuthi uzohlala endlini kaShembe kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho. Awushongo ukuthi ngizwanika nentombi la uzokuya esontweni. Akwazi usho. Lesi sivumelwano senzile mawusephula wena indaba yakho. Semntwana omkhulu kaJanuwari. Kufanele ngabe bagcwele kakhulu abantu bazibawophuma le benziwa bekuthi kabasa abantu bayiphethe bakhulu bonke abantu. Besingengaka singenisa umdedele.
ngenxa yokungafundiswa kwabantu umthetho kaNkulunkulu bangenisa umndedele bamuka bodlala emakhaya bathi bayokusa ngomhla ka-20 mase kuzoyiwe eNtangakazi badla zonke izinto bazobuya lapho bezosingcolisa futhi thina silindile bangene phakathi kwethu nawo wonke lento bebeyenza le nakho konke lokho bebebuwe bebekunyathela nalokho bebekuphatha thina la silindele uNkulunkulu kuseNtangakazi ngaphe ngakhisiza lapha eNtangakazi kusebenze eGoli ngasakhisa ngasiqeda ngase ngiyakhile kumzukwana sodutshula ngamaphekula ngathi manje ngifuna ukuhamba la selithizwi uzohamba kanjani kule ndlu ungakalali khona sibone ukuthi kuyalalwa kule mase ngiphoqeleka ukuhlala ngilale mase ngiphuma ngesigubeni sika 12 phela sathi umculi isigubeni sika 12 ukubaba inyanga yezulu baba inyanga yezulu wayisibethe isigubeni sika 12 wathi abantu abasithandaze nakube emakhaya basebenza abafundisi bami basethembe ezinhle namhlanje bathi siyothandazwa phambi kwendlu abani ekhaya laselithi kanti umthandazo okulala nongenisaphi asethombe ibhawudi phendula kusaba khona sathi sibuya esigubeni sika 12 yasiyakhala itabu ngathi ngilayitha ithoshi yashaya ithoshi la esandleni ngabona cha labantu abashaya ebusuku bayakola laba bantu mase ngiyacisha ithoshi ngaka ngamadola khona abantu abahlala lapha kubafazi ezansi bathi mabesho bathi bagada abafazi baqamba amanga amadimoni sathi seyingane ikhala ezansi sahlangana nabo behuba ngezisu phansi bengasafuna ukubona ukukhanya behuba ngezandla bebaleka beshiya laba abafazi abathi babagadile babeshiya bebulawa ngabantu esikhundleni sokuthi akho ndoda yaphela ezansi kwafa umama kodwa amadoda ayekhona ekade umama sahlangana nawe ehamba emseleni enyuke siyaphezulu manje ebaleka sathi sehla ethi baba futhi baningane zami ziyapha ezansi sahlangana namadoda onke ahlala ezansi khumbula ukuthi namuhla wena wenze isivumelwano noShembe uNkulunkulu wakho sokuthi uzohlala endlini kaShembe uzophela kwehlekisa obani manje lo muntu ocabene naye wabuseza endlini yesonto uyelo wenze naye ivumelwano uzobe khona ethuneni ngomhla kuphela seninobabili ngoShembe uShembe akehlukani nomuntu ngizwa bethu uJesu ufika amshiye phezulu kwethulu umuntu cha uShembe ungena phakathi ethuneni aphume naye umuntu maye ejele amthathe amfake ejele maye ezwini amsezulini akekho uShembe amsesogweni Shembe unejele kuphela kodwa libhlungu ngabe 22 lalelani izwi likaShembe ukulalela izwi likaShembe kuhle ulilalele bese yalenza kuzokusiza ngani ukulalela ukuthi ungeze ukwenza lutho ungeze ukuphenduka khona nawe yonke iminyaka kodwa lokhu hlela ukuthi ikhona uzela imali wena la ekhaya oyihlo bakho bakuthuma ukuthi wena woze ubakhipha la ezulwini wena woza nje uzofuna imali lapha egcekeni khuluma nje njengoba kusekondleni asebenzi nje bonke abanikazi bemali abekho bahlezi le egcineni balindele ukuvula ngoba bafuna abantu besuka nje abantu bese kulunge bavulile futhi namanje kwakuyisabathi uJesu ebashaya phakathi etempelini ngoba base yithempeli yonke le ndawo le base bephendula indawo kaNkulunkulu bayizindawo yemidlalo wase bafaka ikalibhasi uJesu nesabathi 33 masizazi izindlela zomkhululi wethu ngeke ukwazi ukuyabona Shembe mawungazazi indlela zakhe ithe inkosi emlindweni ngomhla ka2 webafundisi yekani ukukhuluma amacala ezinkunguluzi abantu abagqoka ingubo emhlophe la esontweni sebeqedwe iminyaka kodwa abangabhabhathisiwe wathi manje kuze lilunge isonto libuye endaweni yalo mangikulukhulu umntawo lo muntu akeze nethikithi lakhe nebhuku lakhe lika 14 lika 23 lika 25 bese nikhuluma ke indaba ngoba nikhuluma indaba yani yekholo sana ukukhuluma nezinkunguluzi
mamngenza into nje mbuze ngiqale lethi ibhuku lika 23 lethi ithikithi lakho sibonke ubhadadisiwe la ekhaya kulabo bathi bazelwe la ekhaya amathikithi mabili labo bathi bazelwe la ekhaya la ekhaya uma uyinkosi yesizwe ufika ubhabhadiswe njengoba kwesikanini lawo esala ubhabhadiswe ngokubutwana lapha bobuntu ubhabhadisela ubuntu kuthi wena uyimember yeNazareth Baptist Church uqeda ungene mawuqeda nje ungene ehlalweni awuphela unyaka mawukwazi waphela unyaka ungabhabhadisiwe ngokobukhosi no awukho nathi kahle funeka ukucwaninga awukho nathi kahle mawusukuwahlala nesihlalweni sobukhosi kuyiNazaretha ulungisa inkomo ezimbili nezimbuzi ezimbili futhi kahluphi ngezesizwe uhlushwe yini wena ngoba inkomo ngezesizwe akuyise zakho uzomikela isomkhulu ngembuzi le usumiza isizwe sodwa ushaka akaphiki ubiyela isomkhulu ngembuzi ubika ngoba inkomo ayinamsebenzi waluthi inkulu kodwa ayinamsebenzi waluthi into ekhuluma imbuzi cha njengoba ningiboneni bosibani nowaze waba ukuthi yabazi isomkhulu ngosuku othile ngizobe ngingena emanzini uzofika uNkulunkulu ezongifaka emanzini ngibikela nina sisizwe sazi inkosi ayibhajathiswe noma ikuphi kodwa mayise umntwana ibhajathiswa noma ikuphi lapho ubhajathiswa khona kodwa mayise isisebukhosini awuphela unyaka funeka uphela unyaka kutholakala ukuthi kubambezele lapha etafuleni kungabambezele kuwe subambezeleka kuwe ngoba njengoba isho umkhulu bekunikeza isihlalo ukuze ukwazi ukuhlala kulesi sihlalo funeka bona bebengenile emanzini akekho omunye umuntu ozobafaka emanzini ngaphandle kwakho akekho nje nesithunzi sakho mzwalupe emanzini soshintsha nalabo bebekodela ngeke besekodelele ngoba sebekukakile into noyisho omkhulu mawuqhamuka nje akho umuntu ozothi basobhana nayo inkosi cha uzoqhamuka bona bajedisa abantu kuqala afike ushemba kufaka emanzini aqedi ukufaka emanzini khipha inkomo nembuzi baba nazi inkomo nembuzi yokungena kwami la emanzini lowo umthetho wokuNazaretha bese uqhubeka nokunikela u23 ungayiyeka yonke iminikelo ungayiyeka kodwa ungayokothi ukhohlwe u23 amasango aya kuboka shembe awu10 ngeke ukwazi ukwedlula kulamasanga ayishumi uma ungenalo ibhulu ka23 akho nkosi ke ngale yana ukuthi wena uthi wayinkosi akho phoyisa phezophipa endleleni ne-AK47 ayikho akho ngiyapo kukhona nje umbhalo kuphela obhaliweyo uthi ungawufunda nje lo mbhalo hayi ngale yana bonke abantu bango-BA akekho wabhenci njengomuntu obele wabhenci ngale bonke abantu bafundile akho umuntu ezophimba endleleni cha nale nkani esihlupha ngayo la ayikho ngale iyaphela ithi inyanga izulu la ezansi kushe noqwali ikhuluma ngalamasanga awu10 ilanga ezansi kwakuse noqwali la ngezansi kese mboqwali kubhala umhlangano kaJulayi ithi ya uyavala umhlangano namhlanje lapha endlini yami nginamapheli qathulo awu45 lizothi lishona namhlanje azobe efikile ekhulwini ngoba ngilindele isicathulo kuwe nawe ikhombe emoyeni kodwa umuntu uyakhomba ngoba azasikhipa isicathulo ithi egcineni kungakuhle uma lezi zinto elikunika zona niqale phansi nenyuka njalo ngoba lezi eninginikeza zona ngezika gate number 6 kungakuhleka ukuba sedlulile ku gate 1 gate 2 gate 3 gate 4 njengoba senifike ku gate 6 nje ngeke nikwazi ukufika ku gate 6 kanti kanedlulanga ku gate 1 na gate 2 3 4 5 ithi-ke kwalika Shembizulu mawungazi umnikela uthi umkhokheli wakho okuphethe esontweni ngeke ungene kwalika Shembizulu mawungazi umnikeze lutho
umphathi wamakhosazana akekho enhlanhla umphathi cha akekho wavalwa akekho umphathi enhlanhla khona abashumayeli bohambo phathi nje enhlanhla akekho mabethi wena umphathi wenhlanhla bagama ngawo bakhatha noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ukhuluma kanye akhuluma kabili yabavala inyanga yezulu kuqala abaphathi bayihlanhla yathi abaphathi ngabamakhosazana kuphela mangakazi umnikeze lutho umphathi ukhet number 2 lo mangakazi umnikeze lutho umphathi ophethe ingane zenu esontweni ngeke udlule ukhet number 2 mangakazi umnikeze lutho umshumayeli nomhlambululi ukhet number 3 ngeke udlule ukhet number 4 mangakazi umnikeze lutho umvangeli weEliya yakini ungazi umphela lutho nje ngeke udlule ukhet number 5 Get number 4. Get number 5. Mawakazi umnikeze lutho umfundisi wakho. Shemba kubekelela esweni lakini. Ungakaze nje umnikeze ngithi idodana kaMejesu. Ngeke udlule get number 5. Kushinya ngayizolo la izansi la. Get number 6. Uma ungakazi uyicabangele. Akukhulunywa ngepleki hawu uNkulunkulu wami. Akukhulunywa ngepleki. Cha. Abantu abesuka abayezwa abantu bakhona abantu endlini kodwa. Madombela ukhuluma yedwa nje. Akukhulunywa ngefleki okuthiwa senze nansi ifleki noma hlanganisele nayo imoto isithenge imoto sithengele ubaba akukhulunywa ngaleyo nto leyo ukukhulunywa lapho ngento eqhamuka on your mind engqondweni yakho wedwa uyicabangele wedwa ukuthi awunakho engikuthandayo thathe ngiyophushembe mawakwenza lokho uzodlula gate number 6 kunamasango onke la abalala isango linzima kunawo wonke mabili gate number 7 look at number 9. Gate number 7, look at number 9. Usuphumulile ku gate number 6. We have your gate number 7. Gate number 7 useduze eThekwini. Ihlathi lelo lisuka angazi ukuthi lisuka ngoba kuseduze eThekwini. Ligcwele zonke izilwane ezidla inyama. Zonke izilwane ezidla inyama zilapho. Uyazi ngcono namhlanje. Mangakuthatha ngikuphose emphandeni wamaphumesi azokudla amaphumesi uphele kodwa lesa sidumbu sakho sesithathu yabona ngigugile manje nginenyaka amashumi 7 kodwa bakhona abantu abadliwa yilezalwane isabadla namhlanje baphumulela namhlanje ngoba kuyisabatha bakhala insimbi engane intamba amazoqala eziyona ikhwele phe kwabo zaqala ukubada ungakazali isabadla namanje abanye baphunyuzwa zingane zabo mayisukuma uthe ngathi ngiyayikhetha inkosi ephambili bese bethi abantu amen bese beyakhishwa abantu bakubodakeni bese behlala eduze kwesango lasezulwini lezalwane laphana zidla inyama akekho uAru lapha khona uF kuphela uAru nje akekho ayikho indaba ukuthi uzoswa bekhala ngoba into sekhona sikhale egazini uthi uyothi uba uzwa bekhala kusuhlethe ureverse akekho khona uforward uyakhona bekhala nawe uyakhona ma ungenali ibhuku ka 23 usudlulile baphile bonke labo bantu kodwa ibhuku 20 lawonalo zone zokuhlangabeza uqhamuka ifuna inyama entsha zokuhlangabeza uqhamuka kodwa ma unikele u23 unikele u14 unikele u25 bula kodwa mina akangimncwaba umuntu kwana noma ngithunywe ubaba khona yedwa engangamncwaba cha cela ke lokuza kumfundisa isitheleza na naseswini kuyaziya ukhona yedwa engamncwaba ngithunywe ubaba bathi ngithi wavala uqiliza uqili na wavala wathi cha ngeke athina yabona igazi lakhe lobizwa kuwe wathi ngizohamba ngiyofuna imbuzi konke ngikuse kubaba athi mina kancwadi umuntu epha kwentabathini engenalo ibhulo 23 noma ngabe ungakanani ubobuzu BN Mdletshe inkosi engiphethe inalo ibhulo 23 watshena bathi indaba ezitha funa kunikela 23 mangakutshela inikela 23 mshwana uhamba entabeni uzothathela ami ibhuku ngoba ngakutshena kodwa njengoba ngikutshena nje kuye kunje into waqala nini wazalwa kuphopha bashwa nini qale yonke imali ayikhipha anikeza umshumayeli uthi bhala umshumayeli mnini makuphela unyaka ngiyamkhumbuza sindazi sekunjalo ndaba ezitha usebenzele wakho umphefumulo akusetshenzelwana ngoba ngenzelani ngenzela ukuthi ngathi mayihambe emhlabeni bese thathe yami ngoba mangamtshela ngavela uzathathe yami phela inkosi uyothathela ami ibhuku ahambe ngalo number 8
Cha uLulu gate number 8. Abafundisi bamnamba emphawami. Laba bezimhlophe. Sebenenhlanhla ngoba sebengenela. Lapha gate number 8 abafundisi baphethe amabhayibheli, bayehla bayinyuka abafazi babaqaqabula ngezipanga, bakhwange phambi bathi khombizela baba. Hawu bathi abamkahleni ngangithi yiyo indlela le. Bathi bashaye uphumule namhlanje ngoba kuyisabatha amakhala insimbi izingane kuyasikola ngoba bamshaya abafazi. Uyehla enyuka sonele nomkhulu. Abuye shona ezansi nomphula lokho asebenza lokho kungakazalwa namanje asebenza uzophuzwa izingane zakhe mayikhetha inkosi manje nje suku bethe yakhetha inkosi esiphameni abakubo bonke bayakhishwa endabeni bese benaniselwa kuye njoba sendlela iqephu lethempelini senza yilo baba nobaba omkhulu yasho njalo la ngaphezulu kwentaba lathi ukuba niyabona emehlweni manganikezwe emehlo umphefumulo manje nibheke ukuthi nidwele kanjani ningabaleka nophosi esiweni ngoba umuntu yena uthola abantu abaningi kabi lathi ngo1968 lathi lindani niqinise namhla uShemba ayikhuluma into enabuphakazi wathi lathi la 1968 lindani niqinise ubokubheka emlandweni ama watchtower lalizinga inga kaNkulunkulu ethi CDC bafika ngo1968 Jalwa 1968 bafika emhlabeni lashila ngaphezulu kwentaba lathi lindani niqinise ihogo zonke uShemba uyigcishile ezulwini uthe umuntu otholakala nomuntu wakube ephakameni wathathwa waletha ephakameni wazobeba kumuntu wakubo ukuthi ambhele amasanga angene ezulwini wathi bonke abafunyaniswe kungekho umuntu wabo ephakameni bathwalisa umhlaba wonke kwathiwa bashumayele uSathane wayikhuluma nini baba kwakuyisabatha phezu kwentaba Shembe mayenza into iba nokufaka same time ekseni ngakusasa ngesonto kwafika umama ndodana ke kade yahamba emhlabeni akho umuntu okonze ephakameni kubo wasefika lo mama ethi sasikhona sikhuluma komento ephathekayo yodwa sikhuluma ngento kangiso sasikhona waseqoqa abantu lapha eNhlangakazi babe seyibhijana phela bathi lala nangimama khuluma ke mama cha izolo ntambama bengihamba ngenza ijezi ngithema ngiphuma enhlanganweni neindlela ngaphica insizwe ezintathu igqoke kahle zidayisa ngeincwadi kodwa ngithema ngiqhamuka mina zabheka phansi asangangidayisela incwadi bathi ngiyibheka lena enye esithathu kulezi insizwa ngayibona inezimpawu zonke zengane yami yafa kudala ngiyibuke ngaze ngajika nayo yayisithi hawu mama ubukani kangakanani uthi ngase ngithi hawu kade hawu mntanami ukuthi ngiyekufanisa mntanami ngifanisa nengane yami kodwa yona kade yashona wayesethi cha mama kulungile ngizofika lapha ekhaya ntambama fakazi kaShembe lo Shemba kusiyena uNkulunkulu nje uNkulunkulu wabanye uNkulunkulu amen uthi ukuthenda mama yangena insizwa le yangena ekhamaza yasibeka mase ngiphuthuma ukuyenzela itiye phela umuntu usuke emsebenzini uthi yasithi hawu mama mina angidlele sitsheni esiyophinda sidlele omunye umuntu esami sithi akodlela mina kuphela cha mntanami lezi engizoyibeka asenakudlela omunye umuntu ezodlela wena kuphela yasiyaliphuzisa itiye ekudleni ngokunjalo kwase kuphike kade ezinzima sobe kuyolala waseyilungisela lapha izolala khona mama angilali ngengubo ephinde ilale omunye umuntu mayilele mina njalo ayikhamntanami lezi astinge ngubo lezi kuseyizobekelwa wena njalo akakachazi lo mfana ukuthi uhuye yini uqhamukaphi mama ngiyabonga usumenzele konke elithi ilanga lapha eparadise akungenwa la eGetsemane khombi eGetsemane kababa wami lithi akungenwa la eGetsemane angeni ngoba angaze ngishla ngene kodwa mangathi nje namhlanje akungenwa la eGetsemane bese ngibeka amaphoyisa nizobanjwa lonke ebusuku nifuna ukuyongena eGetsemane umuntu makwambekela umthetho ufuna ngamandla namawali ukweqa yobona ngale komthetho uthi kunani uthi ke lo mama yayisithi lengane mama nasi isicelo sami esikhulu kunazo zonke sesiyehlukana manje mama sengiyolala uma ngilala mama kuba late
ungisize mama ungezi kimi ungiyeke nje mama ngize ngivukele ulinde mina ngoze ngivuke oh uyezwa mama yebo ngiyezwa mntanami kwalalo yakadula yalala insizwa ayibona semnyango ilala njengami mina ngilala njengami ntophile mina ngivale emnyango noma ngabe ngicabe noba nale ndaba ungafika uvule yonke iminyango uzofika lapha engikhona ngoba ngikathiwe vele wavuka lo mama ekuseni wabeka amanzi netiye washeshisa ngoba wazi ukuthi lo muntu uyasebenza udayisa iy'ncwadi mhlawumbe bese mtshena bese buyela emsebenzini kwaphola onakamanzi ezebila angavuki injini eyibhale ey'mbili esangaphansi esangaphezulu waseqonda khona wafike waphusha isivalo sangaphezulu wathi uyabheka wathola yabona umuntu mayelele ingubo yenza i-up and down khomba ukuthi lo muntu uyaphefumula wathola ingubo ibekwe ogoqweni nje olunganyakazi ihlobohlobo wathula ithatha isikhathi lo mama ebuka doyi le ngubo le akanyakazi umuntu ophethe ngubo wavula esesibili isivalo wangena wafike wayiphenya ingubo mathe ayiphenya ingubo wathola amathambo amhlophe athe qwa angenalo igazi wathi hawu yini ingane yami wavala waphuma wayolinda wathi ephuma nje yayivuka insizwa yayivuka yayishesha iqoka thema athi uyinikeza amanzi amehlo abe sahlangana wasiyashalaza ngokusembonile hawu mama uke wenza mama lapha ebengilele khona ngibona amehlo akho mama uke wenza mama la ngilele khona hawu mntana ngibona ulele ngendlela engalala abantu bese wakhala umfana wathi hawu mama koze kube nini sithupheka mama sikhishwe ezulwini ufike ushendo wacisha zonke ihogo loya nolapha entabeni ufike wacisha zonke ihogo ezulwini kwatholakala ukuthi thina esingenaso isihlobo ekuphakameni kwathiwa sishumayele usathane umhlaba wonke Njengoba singakuthengisela nje mama incwadi befuna bese kuthengisela incwadi ngitshenela bengibona ukuthi umama lo masimdayisa le ncwadi ngeke saye ephakameni kanti nami ngilindele ukuthi umama ahamba ukhethe inkosi ephakameni nami ukuze ngishiye la khona uthokusethengeni kithi wake wakho umzwa isithawa lapha phela ke ngase ngwazi doma ithawa itenga sekho into seyafa awazwanga umuntu wakha nje awazwanga umuntu uzophela kwabe sikwaphela abantu ababephakathi ngase ngithi mina kusho ukuthi ukhona umuntu wakuhola abantu osekholiwe osekhethe inkosi sebehambile manje baye kuzohlupha la emhlabeni ukukholwa kwethu Nazaretha Jwala eliwushelele Shula abani Wena uyathanda ukusilanda sengiyakubhala manje ngoba ngathi angisizanga lutho bengilindele ukuthi uzoya kushemba uphi ukhethe inkosi bese nami ngiyaphuma kulo daka engulona yambhala phuma yahamba wahamba umama waphuthuma entangakazi wazokusho lokho wazofakazela ishemba into abayikhuluma ngayisabathi wazoyifakaza ngekusasa ekuseni ngesonto okukhomba ukuthi ushembe uNkulunkulu amen wema Nazareth laba babevele bengayithandi inyanga yezulu mina ngiyabazi thule nje mamabomu mina ngibazi bonke laba abayovele bengayithandi inyanga yezulu kuphela kangiphiwanga mina ukukhomba umuntu ukuthi hawu siyayithanda siyamthanda nishembe manje angiphiwanga lokho kodwa ngibazi bonke ngeke baze balithanda unyazi ngeke kungawilanga kosho zinkukhu basabalazile nje ukuthi ngoba indlela engathi iyangakhona inkosi yami hawu kodwa mangingakaphathi ingane yelanga ngeke kulunge emhlabeni mangikhona ephakameni angikhona ephakameni kuJuly inyanga izulu ihlezi namakhosi
Oh ngidabuka kondaba ezitha ngoba bafika kondaba ethe wadala bengasekho cha eParliament bekungahlalo kanje alikaze liphumi ilanga ukuthi kube khona inkosi ehlala phambi komfundisi khona leke eqinisweni lonke masihleba ingane zingalaleli manje sheba nabantu abadala cela ibhola amadlela eqinisweni lonke masihleba abafanele vele ukuhlonishwa labo bafundisi abafanele vele bazenze bona ukuthi bengahlonipheki niyakwazi lokho abafundisi bazenze bona ukuthi bangahlonipheki abaningi sebefile kusele 1 2 3 manje abanalo umkhuba la esontweni kunamazwe ushemba khona kulo lonke izwe uma kwephuka hey ungumfundisi noma isithombe nje ngiyadabuka mina wangikwazi ekhuluma kuthiwa ngikhulume kuphela kodwa ngizokhuluma iqiniso njengoba linjalo bantu bakwamaphumulo niyamthanda ushembe niyamthanda ushembe nenza kahle uamen wena ube isilenda ngoba vela nimfuna ushembe vela nimfuna ushembe bantu bakwamashu niyamthanda ushembe noma ngaba isidudlu amen wena kodwa iqiniso lonke liphelele emhlabeni nasezweni kuyaziwa ukuthi animthanda ushembe bantu basemlazi niyamthanda ushembe saluka ngamni mina nginikeza uthi la ngikhuluma futhi mina ngizokhuluma vele noma ngiphethe inkonzo mangiphuma ngaphandle ngiyashawa ngibekwe kahle ngabe kuyinyanga iqalo mayithi umuntu angihambe ngizohamba ngiye kithi yohlala khona ushembe yozangilanda njengoba vele uyena ongilandayo bantu bamaphumulo mani nimthanda ushembe wayi kini kuvela amajazi angekho emthethweni mani nimthanda ushembe bantu bamaphumulo uma nimthanda ushembe yini kini kuvela amajazi kuvela nawo amakhosi kuvela abafundisi kuvela akhona lana kagcwele ngawo amaphumulo awekho emthethweni ukuthanda kwenu ushembe lokho akeli vele ijazi emthethweni noma kuvela umuntu ophikisana nenkosi emthethweni mina ngamfaka isagila ngeke ngincede mawuzoma nje phambi kwami umendeni kaShembe mina ngizokushaya ngeke ngiyeke ngoba mangiphazamisa kuShembe phazamisa bantu basemlazi ngisho njani nemthanda uShembe ingani kuvalwe idiphureti uthingo livaliwe idiphureti ofisini lazesula lathi ngicela nizesule bafuna mzingabikho nje kwakhompyutha idiphureti zabafundisi lezi abavangeli zesule nje zingabibikho lezi abashumayeli ingoba yabafundisi awanazo idiphureti zavala ngabantu bakwamasha ngoba bamthanda uShembe noma ubani ofuna ukuba umfundisi uhambe kwakho umjondolo kwamashu bese ufika kwamashu esefaka ijazi ezela esontweni kuthule noma ubani ofuna ukuba umfundisi ushona kwamaphumulo noma ubani othanda ukweswa basho nokusho abantu bakhona banesibindi esibi kabi bathi ngibonela ngifanele leli jazi ngibonela ngifanele mhluli kanti inkonzo inika abanjani mhluli awusize nathi phela mhluli sinikeze inkonzo hawu ufuna inkonzo awuShembe ufuna into enzima kangaka kunzima kabi ukuthunywa uShembe luthi uthi ngophezu kwentaba bafundisi bavangeli bashumayeli bakhokheli njengoba silapho sigwetshwe intambo so ngakho-ke ngabe sashesha ibambeni ephambili ngiyaziwe ezulu uma ungathi mina angikhombe manje la mayeke ngikhombe kodwa ngiyabazi lapha abaningi kakhulu abantu abagcotshwe ngo-1500 abafundisi labo bafanele babe nesithunzi abafundisi yikho-ke bephelwe isithunzi ngoba akusibo abafundisi akuthengwa ngagoli magolide akuthengwa
ngicela ukufundisa ngaphoqeka ngenkani nomntwana nje mina ungakhuleka ngamangathiwa nje Ntombela khumula ijazi oyidlaya lapha emuva awukanti kuzophathwa kumnandi ukuphathwa ukhokha imali ingane zakhe nilambile khokha 1000 uzothenga isikhundla sika Shembe nalabo bantu benu labo abafone sebehambile nalabo abandayisela ikhundla iningi labo abandayisela ikhundla kusele 2 manje iningi labo abantu abandayisela ikhundla bahambile kodwa bonke abamile endleleni ngoba banali isu bahambile kodwa bonke bamile endleleni isihlabelelo siphelele mawunenkinga hlala phansi ufunde isihlabelelo siphelele sokweluleka uthenga nje wena wabe wezwa kuthiwa ibiyadayisa lento kaShembe ngathi mangibatshela abadayisi nangomnyeduze ukhona ngathi mangibatshela abadayisi ukuthi nayebo msana ukuyenza lento enyenzayo phela bonke amaphepha abantu abagcotshiweyo onke amaphepha nginawo wonke noma ungathi angakhiphi ngizokhipha ngoningi onke amaphepha abantu abagcotshiweyo izwe lonke ngisho labangale kweAfrika ngiwaphetha khona angilahlanga nelilodwa nje ukuthi osibani bani bagcotshwa ngelanga ethile kanje njengoba uzimbongo ithi ushaye zaba isithupha yakhuluma imbongo ushaye zaba isithupha phezulu kwetabo omhlangano kodwa zathuthuka sawufika emashumini wayekhethe baba u6 ubaba abafundisi bayentabeni kwase ngena 39 bafa abafundisi mawungena isambane libolile lilodwa liboliswa konke amasambane singabafundisi abazinathi ngesimanga sabafundisi abangene kithi bethengiye ngemali kungeyibo abafundisi manje ke ingakho ke singenazi isithunzi sobufundisi make kwathiwa khulu indawo la thola indawo yabafundisi bonke abantu bazongena khona ngoba wayaziwa idili ayikho into esonto njengomphunzi welisonto kodwa futhi bazenze bona ngiphethe ngikudla akashonga uJesu ukuthi imali ibhande yesona cha wathi uJesu ukuyithanda imali kuyimpande yesona iBhayibheli uShembe wathi uket number 10 lo wathi uShembe wonke umuntu masethenga ikhetha inkosi yasephakameni akabe neBhayibheli nesihlabelelo mawufika lapha phezulu uket number 10 ufika lapha gate number 10 buya khona mina lapha gate number 10 istep isogcina phezulu mafanele qhamukele ngale okuphokusa ezulwini khona senziwe ngamabomu sathi ukuphakama ngoba la phansi ku gate number 9 mawuqeda ukuwela nje umfula isikhatha sikho njengoba besha benyuka labo abafundisi beyinkonzo unela qhamuka umNazaretha noma ngabe idoboni yomNazaretha makumNazaretha oqiniso nje ibhuku lakhe ligcwele lika 14 ka 23 unela qhamuka nje bese kwehla isipolo phezulu isipolo sika 14 lomkhulu omhlophe siphe siqaqeke sithi phezulu komphula sinesho intolishi laso lesi sipolo liwela phambi kaShembe ngaphesheya gate number 9 liwela phambi kaShembe bese unamathela lalo kodini esifubeni saShembe bese eThushembe bese yaqina amanzi bese unyathela kodini awuthengelwana wakho wedwa bese unyathela kodini uhambe kuwo uzofika unethi qatha tha ngaphesheya aphela uShembe lapha ngaphesheya khona imali ayikho into eningi njengemali ayikho lapha ngaphesheya khona intombi ezinhle lapha ngaphesheya khona insizwa ezinhle khona yabona intombi uphuza lemon twist mawuthanda lemon twist njengoNtombela uthi mawehla nje uthi cababa bese lishisa kakhulu la bese ayibona uthola ijuluka ithukuthuku nazi nengilazi ibekiwe la hawu Nkosi yami ake ngithi ukuthela ingilazi benye ngenzela ukwenyuka lesa stepisi wayibamba imawuthi nje ngengilazi ngephinde usibone stepisi uyothela uphuzo uhlale khona la sebekwedlula khona uyozosiza uShembe ngolesihlanu weManazaretha verse 33 masizazi izindlela zomkhulu wethu yini kungahanjwa ngesicathulo la ekhaya yini enza kungahanjwa ngesicathulo wonke umuntu wayiphela ekhaya eqhumula isicathulo
munye ofaka istatue la ekhaya futhi unelungelo lokusifaka noma ikuphi unelungelo lokuhamba naso noma ikuphi ngoba umnini manje wonke umnikazi wezulu manje khona ukukhipha wena ezulini ukwenza umbuko umsole suphumileke kulula kabi hlabele se-179 sithi indlela zakhe kayiqedwa zokuthanda kwakho umuntu simavesi onke nendlela zakhe futhi zokulahla umuntu kayiqedwa lithi ilanga siyamlanda umuntu esihogweni sifike sisebenze ngaye bamthande bonke abantu ngendlela esisebenza ngaye sonke sisebenze ngaye lo muntu kakhulu mayiqeda ukusebenza simthande simphindezele kube esihogweni thina singabonyazi oyi soba ngabonyazi msukwana bengasekho abafundisi phakathi kwethu abakhokha imali ngamajazi soba ngabonyazi msukwana bengasekho abafundisi kithi abakhipha ithole ezimdaka soba ngabonyazi kodwa makusekhona abafundisi beyithole la nabafundisi bo-1000 nabafundisi bo-1500 lutho sona ngavunya siyibabonyazi sonke njengoba ngikhuluma nje ngikhulumela ukuthi ngiphephe ngisho ukuthi ngasho nakubaba ngasala ngedwa nakumthathoza nayo nasebhodweni lisimlenze naseningizimu ihlangano ngathi hey 2000 ngathi khona inkosi ebekwa la bathi hayi miyekeni yahlala intombe ngathi ngiyamtshela ngokugcina mina ibhodwe thathoza nayo kuphi kusehlathini uyambona lo uNkulunkulu wangempela uNkulunkulu wangempela akekho futhi omunye ngaphandle kwakhe uyadayisana unika umuntu nomuntu akufunayo wawukuphi entabeni wawukuphi wawungekho phenduka izolo uthi baba entabeni hey Manazaretha hayi bengikhohle umayime lapho mboka khona ukuba bonke abantu bafona nabafana bami ababili laba hayi laba bafona bezinto ezintsha kakhulu kabi fuzanibona lingisanibona wemalazo lingisanibona bafona bawu2 balingiseni izinto ezintsha zodwa ngasala ngedwa njengoyise kaThoko ngingasho yena ushezi ngasala ngedwa ngathi mina uShembe akakaza mncomo umuntu uShembe nje akaza mncomo umuntu kodwa uShembe umntwana wakhe wenza noma yini abathi abantu bakakayenze noma ngabe ilungile mabethi baba sicela usimemezele lokhu uShembe uyamemeza hayi baba umemezile awutombela uhlanya ngempela uthe ubaba emamemeza unomona luthi ngagcinele mfundisi sibuza ngamabomu Shembe yonke into yayazi mfundisi wabona kanjani awubabonga ubuza into yaziyo angithi wena buba memezele entabeni nje ngoba ubulahla abantu buwazi ukuthi uyabalahla labantu abangakufuni balahlekile ke bonke ngoba labantu bakufuni uphakamisa ibhuku bakuthi ngisho nje laba bantu labe obuswa ngibancoma entabeni ngisho nje yibo laba hawu yazizulu sithi igama Nkosi yamakhosi unelungelo lishintshe baba Nkosi yamakhosi leligama la kwanontanda abathakathi lesibulale esotweni bathi abathathi bengena nemithambisi esotweni bebethi uShembe kwanontanda abathakathi bathatha ngoshini khona into ezimbi ezenzekayo la mamfaze exabana nendoda ekhaya uyabuya usohambeni kuhlambalazeka igama likaShembe ingane ezo14 years nezo13 years eziphume ephepheni ngezaphi ngamaphumulo ingane ezo13 years ezihlambalazwa nje ephepheni umbuzo wami samile namanje asumile Nkosi yami abantu bakwamaphumulo bayamthanda uShembe bokhona kwamaphumulo bakhona abafundisi yazi ngisubuhlungu ngoba ngiyabazi abafundisi bakhona abadotshwanga ngemali noyedwa odotshwa ngemali akayazi yakho kwaungema wazayikhokhe ngesandla sakhe akazi ukuthi kokhokha imali niyehlula umsebenzi kaNkulunkulu pho uyazi kuba kuya ngami ngoba ngipheseni benhlahla uthi lonke manje ngoba umsebenzi wena ubonakala abantu bagqoka phambi kwena amajazi nibenthi nimele uShembe kodwa kunabavangeli la abasigqokela amajazi kunabafundisi abafundisi eDolandi
bonke ngabamaphumulo abanye ngabakwamashu abanye ngabasemlazi lezi ifunde ezintathu lezi hayi zimzonda kabi ushembe ngoba ubakazi hayi awuhambe ye lapha ya ezivele ufike ugqoka ijazi uzombona kahle umkane nombhekwane awuhambe eNtabankulu ufike ugqoka ijazi uzombona kahle umjoli uzomazi ungamazisha uzomazi shona emthetsheni gqoka ijazi hayi mina angizokuncanca ufaka isagila nje kuphela ngeke ngizokhuluma kahle nanawe ngoba ukhila imkhubi angazi yenzeke usophoxa inkosi yezwe lakithi Ngiyabonga amaphumulo khona nenkosi yami futhi somaphumulo sikhulu kakhulu sinamakhosi engawazi mangaka khona neyami inkosi eyigazi lami hey abantu mabedelela uNkulunkulu baqalekiswa nesizwe sabo bathathe bayolahla abantu abafuna ukufunda umlando ugcina uNkulunkulu ediniwe laba bantu ukuthi kwaba sekwaqhamuka into eyodwa endaweni eyodwa uthi abantu bayangithanda na angithathe abantu khona indawo ngesikhathi sikashaka ukuthokuthela endaweni emkhovu kwakunesizwe sahlala khona nenkosi yaso kwakuthokuthela endaweni emkhovu njengoba kwakuhlala isizwe nenkosi siqale kuthi uNkulunkulu saphenduka izimpisi ezimkhovu sahlala kulezi sahlala kule ndawo awulifundi iBhayibheli noma uBhalaki enganginika indlu yakhe igcwele igolide nesiliva beke ngileqa izwi elikhulunywe uNkulunkulu bese ngenza ukuthandwa yini yabona makwangiyeza iphepha libomvu mina mawuke wathi nje njengoba kunikeza iphepha libomvu nje ngenze ukuthi uzungibone ngilibuyisela ku same time ngoba lingcolile libuyisela noma nginikeza malini muke wangitshela nje ukuthi kanti nombandela wakusasa ufuna ukuthi ngikubheke ngibani nesonto manje mina unesonto ngibuyisela kuyimali yakho ngilunge ngishupheka kunothi ngidle into ezokhipha ubaba esuli iphinde iphimbe mina ngomhla kuphela dalwezwe nomhlaba uNkulunkulu ngempela abanye uNkulunkulu bengabokudlala shintsha igama lakho nontanda bathakathi asincede kunyazi lezulu khonto engayithande ngiyibona kancane bengethembile namanje ngisethembile Nkosi angilahleni ithemba alungehlula ka baba manje ehlula bangeke singene ezulwini ngeke aluphuthe babulaka abafundisi bazombuyisela nini wabe esontweni sengiyagcina manje sicela into ebaleke kabi abafundisi phela ishembe nje behleli lapho ubheka abafundisi lithi isandla sokuphosa isandla sokudla sikashembe ngabafundisi bazombuyisela yini babe esontweni uthi babe bhala umhlangano emlindweni bengafanele ngiphume ngisela futhi bengizitshela ukuthi ngiyisango leni cha sengibonile ngisiyona isango leni uzobuyiselwa nini baba beyisango leni bonke labantu abaphema nje abanandawo lapho bangene khona laba nje ngoba phela ubaba kasekho esangweni manje bazongeniswa abantu thiyo baba kayilisa phela amandla zaletha athatha ubaba koma nembuzi ambuyisele esontweni uthi baba sehlile isithunzi sami siphelele nya amanazarete ufuneka anikela athatha inkomo nembuzi abuyisele baba esontweni athatha inkomo nembuzi abuyisele baba amandla akhe ashweleze abafundisi babheke lokho ababheke khona ukubala imali ababheke khona ukuba ngamajazi ababheke khona ukuba ngamajazi bafundisi ake sibene ngabafundisi ke laba babili abathathu futhi baningi phela abantu abangakhokhanga imali la ake bebonele kithi laba abathengileyo kuhlanganiswe leli bandla lilindele ukutshelwa abafundisi ukuthi kunikelwa malini inkomo ziyothengwa ngaphandle hayi la ekhaya ziyothengwa ngaphandle zise uzozenhla ngakazi ubaba engabuyiselwa amandla akhe uzozenhla ngakazi ubaba engageziwe lona uthingo sekuvaliweni lezi ilonde enazenza abafundisi zona ngavunye phela ilonde kwaba zenziwa yithi ukuthi wena kwazenze lutho kodwa ngithi abafundisi ababenza mama wenza umfundisi bonke abafundisi benza funa abasukume bageza amagama abo bageza ubaba uthingo babuyisela inkosi yamakhosi esihlalweni sayo babuyisela inkosi yamakhosi amandlayo inkosi yamakhosi yaphela untombela lapho konakele khona inkosi yamakhosi thethelela untombela nabantu benkosi incolelo angikwazi bengukhuluma bengithunywe umuntu ngikhuluma umuntu bekuthiwa ngitheni ngazi lutho dalwezwe nomhlaba
Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi, inkosi imbusise. Sizovala inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo seshumi nanhlanu 15. Sizocela umfundisi Gumede wasemsini asolela isihlabelelo inkosi imbusise. Inkosi imbusise ukubamba abangcwele. Simama